Labdien, es esmu pie Elvītas azaran. Bez den azaran mēs vaidamies vidan gärben, kuida pripala digi stvien zeman, einen reisen, kaden zmuanes zīdusis enstesmu Elvītas kaimu kirkin, bet nemens previrēja pervestun kalsen per stan kirkin. Bet tenai jāja en prūsen kaupusis en kunigs garbu kalsen per svaisa kirkin bevēzusis prūsen en Elvītan. Bejantie jau sen stan kalsen tenai prajaja pastan prastan azaran, bejanigis tai lāc postai lēns, beja kalsen en kruve azaran, tikriski stui. Bez tadan jauni turētenei svaisa kalsen. Einen reisen en vasaran genā per gūbē prie azaran mutun svaisa rūkans. Ben vidai drivus istven virbin iz azaran, pagausi tēnstun stan virbin, tēnsusi, ben. Prei tēnsusis stan kalsen, prei kranten, dabar biskinti neisipalika, dar et kumsis krūvun, en krūvun sen azaran, nispalas, tad antena gūbi, prei svaisa vīran, begārbusi ten esmu kā vidai azaros, tas vīrs en rinkuns kitans vīrans, bez tuvī par gūbun sen prei azaran. Bet tenei nierusis en azaran upalusis tan kalsen. Dar na kalsen sinde kirsnes sunis. Bez tas kirsnes sunis pagauva vaitiatvai, be gerda un stenējumans, kai neadāst stan kalsen, ik tenei nevirsturījusis tvis ventinkans en tikriskai na azaras krantan. Bei kaigi tenei turēja iz svaisa kirkin per pēstun visans povistins, ergi pans daun, pastipai visans povistins iz kirkin, be laikātun stvi misan azaras krantan. Stadan tenei arviskais en rinkusis visans povistins iz kirkin per pēdusis stvi azaras krantan, be laikais svaisa misan. Dar tenei pamirsis einen povistins tabai likti. Aina likti palika en kirkis, tes pagan stan kalsen, et kumsen kruva en azaran, bei jau neainuns tenan nikadan nebei vidauns, ter kirdīvans en reizans, kaigi mazingi kirditun, kaigi stan kalsen kalsai. Un stavīdā gerbājas stan Elvītas azaran. Bet meni pervaidinisi, kai stvijas, tai un kavidan simbolan stan, kai nika prūsiskan en skendas tvien azaru, be en šis jātavas teritorijai, ainunt, kadai zmuanis vaitiausis ter jātaviskai, zentli prūsiskai, tad zentli maz būt vaistan azaran, be sventen, be kaigi nika prūsiskan, nika sventan stven gīlu en azaru dabar turimai. Stavidāst istorija, visai mans labandien un ērdivu.